Arngut kisamla ke bereng naga distrik West Gentle Hills ke laklat asyan naga jing aksiden ke skuti ke Pegiasyong ha ke surok Chelong bypass ha ke Senong Umroy Madan. Kani ke jing jak la jak por lai steng e jan miet jong ka lai poi trek uleber arhajar arpusau le tho ki pulit. Ki pulit kli tho bakini ke belaklat ki dei ke belatep kerteng komu krau bor pakama ban menso wanya ke skuti ke badan number ML not San AB San Hinyo REW. Bad uwe uble Shonglang ude ubatip kerteng komu David Sajam ubana yuksi. Ki pulit ki tho bagini ki samla kedang dana kelenti ban let chapang kathan yam nrei habapoi ha Umroy Madan. Kila kini ban tam syakhamat ya ki kali bayat jakhamat bad agani ke jing persang jong ki bani otam. Kila lit tenra ekawai ka kali Hyundai Ion kabadan number ML not San K an reu not kabadan nongse ha apa Shillong kabadang Hiarsha Guwahati. Leitu bagini ke skuti kini ke samla kali orat eka bumper bana kemat jong kene ke kali. Bad kini ke skuti kala padai ya berorgut ke samla syapok ke krum tayar jong ke truk kabadan number ML Cutway prah nreu RR kebanyak dewe urang ba bana Syangpung ha East Gentle Hills. Leitu bagini ke truk kala yo kini ki arut ke samla nagi benta jong ke kli bad kila klat asyan. Yaki met jeki lapin ke no asyakanong po civil hospital ban pendap ya ke postmortem.